السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، uasin sasanglitan iwan pupudjihan pamahasutsi maha tinggi Allah subhanahu wa ta'ala, khairul umur awsatuha, in sarayaw-rayaw na pakarajaan amuna in pakarajaan hapartangahan. Mimma la syakka fihi, dengha mga parakala wayruun pagduarwa anna ayya amrin minal umur lahu tarafan wa wasat. In katan parakala aun siya pagtawagun dua side, hansipak pahansipak, patuo palawa. Nain sarayaw-rayaw na harwa pakarajaan ini inhautan niya. Amo na yung pagtawagon partangahan. Pagtawagon isab singkay manan long yaman hadyo wasatiya. Hautan. Tinya di kita makajari magpasobra, di isab kita makajari magpakulang. Sa doon kita hakaadilan, hakabuntulan. Wala syakka, iwan wayrum day sa pagduarwa. Annal wasat, inhaut yaun, inhapartangahan. Fi kulli syai' hakatan unu-ununa mamduhun wa matlub. Pupudjihun siya, iwan mumuhutun. Gamman piya ngayo kato sinsara. Hatin niya uno-uno parakala, surun ka. Sibo da, pagdunya, atawakan pag-ahirat, pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala, doon kita hautan. Doon kita hapartangahan. Walaqad sadaqal qa'il kama fil bayan wat tabayyun lil jahid alaika bi awsatil umur fa innaha najatun wala tarkab zalulan wala sa'ba. Longsin Imam Al-Jahid
Kawa kaulong niya. Doon kaulong si Imam Jahil. Haparakala partangahan. Iwan ayaw ko kumawa. Sinparakala nakalando imbugat niya. Iwan sin nakalando isabinggaan niya. Ibutang tamari papag ibadat, ayaw isab makalando, di nakagumwa halam si masjid. Pasaran mo na yung anak asawa mo. Atawa ka ni sab, hinang mo na tabiat, di ko isab misam magwa pa masjid, misan na kuman makaminsan, misan sambahayang Jumaat. Naindua para kala ini, yang langan siya sinagama. Sa hawano kita mutang, doon kita hauta na partangahan. In pag-ibadat ta, suway siya hautan. Ayaw makasubra, amuin lumiyo na kau, hapya ngayo sinsara. Ayaw isab makakulang, amuin long mo, okay rasan, misan kita rin na magsambahaya. Ayaw. Sa insarayaw-rayaw na parakala, amunin hapartangahan. Khairul umur, awsatuha. Qala ar-Raghib al-Asfahani, si Imam al-Asfahani, in pagyanun long niya wasatiyah, kitab ni Al-Mufradat ay Al-Qasdul Masun anil Ifrati wa Tafrit. Amuin, doon kau haparakala, ayaw amuin makasubra, makalando tuod, ayaw isab makakulang tuod. Siya nalongin Al-Qasdul Masun, maksud, napaparihala, napaparihala mo ring hauno, deng ha makalando, makasobra, iwan sin makalando isab makakulang. Sa doon ko hapartangahan. Amiyat tulongin pagyanon wasatiyah. Gamman lang si Imam Ar-Razi, in pagyanon wasatiyah, riayatul adli wal wasat. Yan yung pagparihala mo sing kaadilan. Sinutan, tiniyasiyan yung pagtawag ng partangahan. In Allah subhanahu wa ta'ala, nagfarman halam sing Quran ya mahamulya. Qala Allah ta'ala, wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata. So, piyapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala, kita niyo, ummatun wasatan. Unim maksud sin wasatan din di. Yapsiran siya sin Imam Al-Qurtubi. Al-wasat al-adlu. Siya nalonging kaadilan. Ini pagpaadil ko, isab. Bukun hakatan waktu, doon nasadya ka hauno. Amuin, long mo, di nakaw mo ibay. Pasaran mo na uno, in ahli mo. So, hauning kaadilan ha para kalayat. Atawa ka ni sab, wayroon na hinang mo. Bangbukon, magmuhot na sadya sin dunya. Mag-apas sin dunya. Lumuwi, kulang pa yung alta ko ini. Suway ganapan ko, wayroon sala si magusaha. Sa in makalando, amuin, parulihon mo siya, kapasaran mo isabin pag-arama mo. Di na ko misan makakuha pa masjid, misan Jumaat.
Nabang mo kakausan din bihad to. Amo ilong mo, misan ako mag-usaha, magkuara ko pa masjid. Misan ako mag-ibadat, di ko ra kapasaranin ahli ko. Naamoyag tim pagtawahon kaadilan. Piya ngayo ka to sinsara. Mapaadil tayo Tuhan ta, mapaadil ta in ahli ta, mapaadil tayo pangdaigbay ta. Amoyag tin pagtawahon wasatiya. Yang daakan siya ka to sinsara. At inihito na itingkatan sing kawajiban yaon, hatiap-tiap, amuin matub kaniya. Wa aslu hadha anna ahmad al-asya awsatuha. Suwang mo kita unlilingunin para kala biyahat to, in tao, himihinang siya doon na partangahan, pupudjihun, lalakbuon in hinang niya. Long sinimam al-Tha'labi, fil kashfi wal bayan, qala al-kalbi, ya'ni mutawassitata ahli din. Tiniroon kau hautan, hapartangahan hapag-agama. Bukunin hati sinag-aagama kau, di na kau magdunya, amuin totally wayroon na tuod yaon, biyarin ka agisab. At tawakan magdunya na sadya kau, ilupahon mo isa bin akhirat. Sa doon kau hautan. Imam Ibn Abbas, nagriwayat siya, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bunnal tuudlong yung nabi, salawati man salam kaniya, in aghniya iyakum wal ghulu fid din. Halik kamulong sin nabi, hahulu pagtawagong. Uning pagyano no ghulu ini, mujawazatul haddi fi fahmid din wa tatbiqihi. Amoin o long simbahasa nakasubren limiyo na siya hauno hajang kaan sin agama. Impagpaham niya bukun na amo. Inpaghinang niya bukun na amo. Ampay Nabi sallallahu alaihi wasallam long sin Jabir ibn Samurah kuntu usalli ma'an Nabi. Ingkaunan kulong niya magsambahayang mag-akad ako Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakanat salatuhu ingkaunan long niya sinsambahayang niya qasdan wa khutbatuhu qasdan. Unim maksud long sin Imam Nawawi baina tuli adh-dhahir wa at-takhfif al-ma'ad. Ay mutawassitatan baina tuli wal qasri. At inibang siya magsambahayang maghutba uno-uno na ibadat doon siya hauno hapartangahan hautan. Tinebo kung makasubra makalando to din haba niya. Bukod ni siya makalando inhaupo niya. Sa doon siya katutupan sambat simbahasa. Ambo kadlaw, aun to tao, nagmaksud pa bay si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sabab, yung mga mano siya ini,
mabaya sila in ibadat nila, lumiyo ring ha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bangsa marapat. Ambok waktu, nakadto sila paray sing kaasawahan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mga mag-ibadat sila niya. Yas'aluna an ibadatin nabi. Imasulo sila biyerinin kahalan sin pag-ibadat sin nabi. Rasul sallallahu alaihi wasallam. At annas, banglando, nagmamabuga pa Allah subhanahu wa ta'ala, wayroon na lumiyo kaniya. Wayrong makaapas sa Rasul. Apag mabuga, iwan na hinang. Hauno-uno, gaman hauno-uno katang. Kaya suy-suyan man sila, falamma ukhbiru, bang nila kitaon, inaki nila, wa ayna nahnu minan nabi sallallahu alaihi wasallam. In Rasul long niya, qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Us na long niya yampun sinallahu ta'ala indusa niya limapay. Iwan sin susungon sa masing-masing pag-ibadat niya. Biyadiin na long yung kita niyo ini. Kulangin hinang ibadat na to. Malam-malando. Sa sabab sin kitawa, amuin nasain pagpaham nila. Wala kimugdan hakarayaan bitikan sinarama. Unin aki sinhang katauyaw, amma ana, adapun inakulong niya, fa inni usalli layla abadan. Di nakulong niya humundong magsambayang nadya pa wakto. Di na. Inhang kataoy sab, ana asumu bahra. Hang katahon yan lang niya, ubuson ko po asahon. Magsambayang nadya, magpuasa nadya, sabi ng kataoy yun. Wala uftir, di nakulong niya muka. Inakisab sinang katao, ana a'tazilun nisa, lumayo na kulong niya kababaihan. Di na, atas kulong niya rin mag-asawa. Mag-ibadat na diya ko. Fala atazawaj, di na kulong niya mag-asawa. Abadan, salama-lama. Sakali di matungin Rasul sallallahu alaihi wasallam. In panghati nila kaamuhan kanila yung Nabi. Kapti kuno, magsambayang nadya. Magpuasa na sadya. Di na mag-asawa, mag-ibadat na sadya. Kabaan baha siya sinaran, ha? Kiyukan baha in Nabi sallallahu alaihi wasallam sinhinang nila. Inuhulaw, nasabot tahain doon. Amuin makalando. Lumiyo na siya ring hahab. So, hinang nilay niyo, ulo. Pagtawa ko. Lumiyo na sila hahab. Nakasubra lang simbahasa. Faqal, inaki sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, antumul ladhina qultum kadha wa kadha. Kamu kalongin imian biyahayni. Tinin ikaw imian kau magsambayang nadya kau. Ini kau magpuasa nadya kau rin ako magbuka. Ini kau sabdi na kau mag-asawa. Kamu kay nilang sinabi. Inimian biyahayni. Ama Allah,
Arapun long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahi, sa pahan kulongnya, pa Allah subhanahu wa ta'ala. Inni la akhsyakumullah wa atqakum. Bangkitan yung magbista, banghisin lando, nagmababuga pa Allah subhanahu wa ta'ala, ako na long sin Nabi. Ako na. Lakin, biya nahad tim pagmabuga ko, sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, sumagawa, asum wa uftir. Magpuasa kulong niya, magbuka rin sa bako. Wa usalli wa arkud. Magsambahayang ako, maghaliray sa bako. Wa atazawwajun nisa. Nag-asawa rin sa bakulong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sinhinang nila yadto, biya da sila iyan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, wala ako kaya amuhan kaniyo. Sa bang kamu mabaya, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Isiyusin timinggal, timain kiring deng ha sunnat kulong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, nabukon siya yan deng kako. Bukon ko siya ummat. Sa in ummat ko hawno, nasimisingod siya sin hinang. In Rasul sallallahu alaihi wasallam, uswatun hasanah, suntuan sarayaw-rayaw. Suwain Muslim, di siya huminang, butangan niya kawajiban imbaran niya, limiyo na, deng hawno. Deng hapia ngayo kanya sinsara. Dia ak kita sinsara sumambahayang, naaw aturan sinsambahayang, subay ta pangadjion. Ayaw kita magpasobra. Long mo, insuway ni 2 rakaat, biyak ulang. Hinangon ko na mga 2, hinangon ko na 4. Nari siya tayo maun. Mahulog siya pahulog. Magpasobra na kaw sinuno, limiw na kawahad kaya ngayon kay mo sinsara. So in Rasul sallallahu alaihi wasallam, inhinang niya katan bang takitaon hawno, hapartangahan. Kaya tutunay niyang kawajiban niya pa Allah Ta'ala. Kaya tutunay niyang kawajiban niya pa anak asawa niya. Kaya tutunay niya in kawajiban niya pa mga sahabat. Kaya tutunay ning kawajiban niya sampay pakahinapusan sin ummat niya. Al-adlu, kaya tunay ning kaadilan pakata. Khairul umur, awsatuha. In sarayaw-rayaw na pakaradyaan, amuna in hapartangahan. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum ولجميع المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين في أمور الدنيا والدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله
وصفيه وخليله، أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الفيروزابادي: والتوسط منشأ جميع الأخلاق الفاضلة. إن أغش الإمام الفيروزابادي in pertengahan longnya mansya'u jami'il akhlaq al-fadilah, siyana in guwaan masdar singkatan pangaddatan lalagbuun tarakalabian, artinya pangaddatan labi afdal. Bangin manusia i-apply niya, habaran niya in pagtawahun tawassut, akatan hinang, katan pakarajaan niya, dain doon na tumubo in katan sin pangaddatan labi afdal, katan sin pangaddatan amuin diaak katu sin sara, diaak katu sin agama, piangayo kato sin Allah subhanahu wa ta'ala iwan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sumadawhat tayin pangaddatan nagdara kalabbian ini bang inkatan sin hinangta hapartangahan. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka ya maulana sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wadfa'na bima 'allamtana wazidna Allahumma 'ilman wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin wa waffiqna tawfiqas salihin waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وجعلنا يا إلهنا من عبادك الصالحين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.